Lakhipuronline na puthoksoba January ki tangkun thangje numit ki Khomjinba Pao tabirasi. Ahanbada maruoiba Pao. Ram Mandir Sangaba sigamari lenana Silchar gi mapam dasu Ram gi mingkai sakson bahukre. Union Home Minister Amit Shah numit humnegi Banghaloi amasung Assam gi khongset kamari lenana ngarang Silong da thungkre. Imoino ira thorom isagi yum khakta da pangthok pinaba Utra Sanglen gi cherol amana kanglei furupcha sing da paujelakli. Manipur State Award for Literature Sagnai Rabi critic Professor Nahakpam Aruna da piragani amasung National School Games saruk jaduna medal fanglakraba Eastern Sonai Thangta gi sanaroi sungbu taram na okre. Haujik mapung oiba pau tabirase. Lakliba January ki tang kunithoi ningthau kaba numita Ayodhya Ram Mandir sangaragani numida sigamari lenana Kendra gi lengakna Bharat sinba thungna nungthil pung ani makhai phawba hap holiday lauthokre. Ram Mandir sangaba sigamari lenana Silchar gi mapam da lengang machu gi phiral kaya thetpa thengnakre. Silchar gi MLA Sri Dipayan Chakrabarti gi lamjing makhada mapam da Ram gi mingkhei sakshonba amadi isai nongmai kaya galoinana maikta sakshonba hokre. DSA lampakta gi hoduna Ram gi mingkhei sonduna miyam gi oiba khongset amasu satki. আর এই শোভাযাত্রায় ইতিমধ্যে এখানে উপস্থিত রয়েছেন গুয়াহাটি থেকে আগত শিল্পী মনোজ পণ্ডিত মহাশয়, উপস্থিত রয়েছেন আমাদের দিশা বড়ুয়া মহাশয় ডিব্রুগড় থেকে। তারা ইতিমধ্যে বিভিন্ন ভজন গেয়ে রামের নাম জপ করে খ্যাতি অর্জন করেছেন। তো তাদের মাধ্যমে আমরা রাম নাম জপ করতে করতে শহরের বিভিন্ন প্রধান সড়ক আজকে পরিক্রমা। Union Home Minister Amit Shah numit humnigi Meghalaya amasung Assam gi khongset kamari lenana ngarang Silong da thungkre. Assam Rifles ki headquarters da leiba War Memorial da chatuna thawai katkraba athoba singi maphamda Shraddhanjali katki. Matungda nungthilda Tezpur Mahabhairav Mandir da sit sengdokpagi thoromamada saruk jaki. Thoromadu da mahakaloinana CM Dr. Himanta Biswa Sharma, MP Pallab Lochon Das, Mantri Bimol Bora amasung Asok Singhal saruk jaki. Union Home Minister Amit Shah ngasi Tezpur da pangthokadaba SSP ki humpu suba Raising Day thoramda saruk jagani. Assam Agricultural University Jorhat na lauba MSc Agri in Extension Education da first class da distinction phangbaga loinana CGPA 8.86 phangduna mai paglakle panbayai Amrita Singha Kasar Singirbondagi Haujikna Indian Council of Agricultural Research ICAR Meghalaya da Principal Scientist oiriba Dr. Kaisam Arun Kumar amadi Kaisamongbi Sanatombi Devi ki machanupini. Amrita Singha District Agriculture Office Nakau da Agricultural Development Officer oina thabak puri. Pragyan Coaching Center Guwahati na nungai raba pao ama pudana lakchari. APSC Prelims amadi Mains loinana NEET amadi JEE ki regular amadi foundation course amadi government ki grade 3 parikha gi damak class haudokchare loinana January tha sigi ahan bachayuldagi TET exam gi damak English current affairs maths na chingba subject singi class hauragani. Dr. Dayanand Pathakna chairperson oiriba coaching center asida retired DC Thaneshwar Malakar amadi Dr. Jogan Chandra Kolita Dean of Science Guwahati University na chingba akhanna boja singna center asigi advisor oibiri. Ngasimak lengsin birago Pragyan Coaching Center Kahilipara Guwahati 19. Akupa marol ki damak center asigi director Dr. Maitanjam Gopal Singha ki mobile number 8638279302 natraga 6900137192 number asida pau phone biragu natraga center asigi website pragyancoachingcenter.com website asida changbiragu. Manipur lengakna piba Manipur State Award for Literature Inkumja lisingani ka kunumdoi gi oina Manipur gi saknai rabi critic Professor Nahakpam Aruna ta piragani haina lauthokre. Mahaki ahingba upenas haiba larika sigi tamak 15 suba Manipur State Award for Literature asipi na bakhalakibani. Mana asida citation sol amadi seluna lupa lakh ahum yauri.
भारत चाही खरा असिदा एरोप्लेन तोंदुना चथोक चसिन तौबगी मीगी मसिंग हेनगलकपगा मरी लेनना मथंग चाही कुन्नसिगी मनुंगदा भारत अनोबा एयरक्राफ्ट लिसिंग अनिगा चनिपान निफु पायलट लिसिंग निफु माथोय अमदी टेक्निकल स्टाफ लिसिंग निफु तरेट मथौ तारगनी हाइना एयरबस इंडिया एंड साउथ एशिया की प्रेसिडेंट अमदी मैनेजिंग डायरेक्टर रेमी माइलर न फोंदोखरे दिल्ली की टियाग्रास स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स ता पांगथोकिबा हुम्पुतरेट सुबर नेशनल स्कूल गेम्स 2023-24 दा आसाम की महूट सिना सरुक यादुना मेडल फंगलक्रबा ईस्टर्न सोनाई थांगता एसोसिएशन मंगोलपुर की सानरुई सिंगबु ngarang taram nokre games asida gold ani silver ama amasung bronze ani lawraki medal fanglakraba sing adudi H Sonia Singha gold medal M Chinglemba Singha gold medal S Bibha Singha silver medal Antos Singha bronze medal amasung Binit Sharma bronze medal ni makhoi bu okpagi thoromaduda khungangi ahallaman imaibel amadi mahiroi sing saru yakhi taram nokpagi thoromaduda harauba phongdokladuna team coach Moirang Them Bisantana sumnahai actually ngasi waraiba mayam du lawrikliba medal sigi matung inadi loina kawkhre maramdi harawgi ngamkhai leite ngasi asi maramdi akhoi ngasi angang singna aduga kitang ngai ba medal taruk lawro magadi amena harawrong godobni adubu asam gi hoina samhu siluraga su eastern sunai pikhraba khungang ngasi dagi ngasi khunja ka yadagi punchen duna sanari ba sanaroi singna jamna phajana mai park tuna haibadi asam gi hoina lawriba gold medal anu eduda eastern sunai na sanaroi eastern sunai gi sanaroi singna oina lawkiba loina silver medal aduga bronze medal singi marakta su sanaroi khuding mangna eastern sunai gi oina maru na sak takan basi wadagi hena harauba phondok sei loina support oriba guardian singbusu haninga letter thakaba phondok sei Kuntra Mari Suba Southern Youth Sports Association Saisagi Super Knockout Tournament January की तरह निपांदगी तमेंगलोंग डिस्ट्रिक्ट की ताउसेम सब डिवीजन की लुंगकाउ पार्ट 4 विलेज दा ADC तमेंगलोंग की केयरटेकर चेयरमैन नामसिन रे पानमैना चीफ गेस्ट ओइदुना हौदोखरे निमितरे नि चथागदबा टूर्नामेंट असिदा कुन तरामाथोइना सरुक जारी फुटबॉल की ओपनिंग मैच दा ngarang लुंगकाउ यूथ क्लब ना सिगुइलोंग यूथ क्लब पु गोल मरी अहुम दा माइथिबा पीखी अदुगा वॉलीबॉल की ओपनिंग मैच दा ना चिंकाउ यूथ क्लब ना सेट मरी अहुम दा लुंगकाउ यूथ क्लब माइथियन की नुंगाइरबा पाव खु तांग चिकपा नार्व की अनाबा ख्वांग यांगलिन की अनाबा ब्रेन अमदी बीपी स्ट्रोक ओरिबा सिंगी अनाबा कयाबो डिजिटल क्लिनिकल मैग्नेटोलॉजी स्कैनिंग थेरापी ना लायंग बयाहले लायंग असिना हिदाक अमत याउदना हक्चांगी सेल अमदी वाइटल ऑर्गन सिंगबु मथौ निंगथिना पांगथोकहंदुना ई तोंगथ लेरंबा अमोट पसिंग सेंगदोकपा ngamali amasung kidney liver heart amadi brain gi mapanggal kankat handuna hakjang phana thamba ngamali magnetology scanning therapy asigi kanaba lobiu masimak lengsin birago energy healing center first floor smile market central road silchar 1 नोंमाइजिंग नतबदा नुमित खुदिंगी आयुकी पुंग तरामाथोइदगी नुंथिलगी पुंग अमा फावबा लायंगजरी चीफ कंसल्टेंट डॉक्टर एम शांति कुमार सिंह लाइफस्टाइल मेडिसिन कंसल्टेंट हार्वर्ड स्कूल ऑफ मेडिसिन USA सर्टिफाइड मोबाइल नंबर 9435070286 ꯑꯩꯒꯤ ꯏꯃꯤꯡ ꯀꯕꯣꯛꯂꯩ ꯀꯧꯔꯤ ꯑꯩ ꯇꯨꯔꯨꯕꯗꯒꯤ ꯍꯛꯆꯥꯡꯁꯦ ꯈ꯭ꯋꯥꯡꯁꯦ ꯅꯥꯗꯅ ꯆꯠꯄ ꯉꯝꯗꯗꯅ ꯑꯗꯨ ꯁꯥꯔꯒꯤ ꯀ꯭ꯂꯤꯅꯤꯛꯇ ꯌꯦꯡꯕꯗꯒꯤ ꯑꯩ ꯐꯥꯔꯦ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯆꯠꯄ ꯉꯝꯃꯦ ꯑꯩ ꯂꯈꯤꯄꯨꯔ ꯈꯨꯃꯟꯒꯤꯅꯤ ꯂꯩꯁꯨꯡꯃꯝꯒꯤꯅꯤ ꯑꯗꯨ ꯍꯥꯟꯅ ꯑꯩ ꯆꯠꯄ ꯉꯝꯃꯝꯗꯦ ꯍꯧꯖꯤꯛꯇꯤ ꯗꯥꯛꯇꯔ ꯁꯥꯟꯇꯤꯗ ꯌꯦꯡꯕꯗꯒꯤ ꯐꯗꯅ ꯆꯠꯄ ꯉꯝꯃꯦ अरोइबदा मरुइबा पाव अमुखन्ना राम मंदिर संगाबा सिग मरी लेनना सिलचर की मफम दसु राम की मिंखै सक्सोन बाहुक्रे
Union Home Minister Amit Shah numit humnegi Banghaloi amasung Assam gi khongset kamari lenana ngarang Silong da thungkhre imoino ira thorom isagi yum khakta da pangthok pinaba Utra Sanglen gi cherol amana kanglei furupcha sing da paujelakli Manipur State Award for Literature Sagnai Rabi critic Professor Nahakpam Aruna da piragani amasung National School Games saruk jaduna medal fanglakraba Eastern Sonai Thangta gi sanaroi sungbu taram na okre Lakhipur online YouTube channel gi pau sandok chaba ngasigi oinadi matang asidaloi jare